Hanggang Japan thông phi ko lang Dipa ni ko thông pang thar ngai ti ding in with some time ha mai mun travel kasi CNF CNE ni UFC Flyweight World Champion thar salai jo swaban lati ko sa than an chua UFC is a thum gula thum zang an pechal ma a UFC Flyweight World Champion semi Brazil fighter Alexandre Pantoja atai UFC Flyweight World Champion thar semi chimmi no UFC fighter Salai Swavan chu chimmi Pearl Cup CNF CNA ni Longpi Kong Chin National Phone CNF ni Lizing Barney Vieta sa Tan in Chua Lizing Barney Sari America Ram Las Vegas copy tua mi UFC zathum pula thum zanan ta charna UFC Flyweight World Champion by Som Juna Brazil fighter Alexandre Pantoja chu Myanmar ram chuak mi chinmin no UFC fighter Salai Jo Swabani second local chung technical knockout TKO in Tai Salai Jo Swabani World Champion by Som mi chu CNF CNE ni Kanlong Peter Chushan, Joshua the field advance through UFC flyweight world champion ni Dilak Sabik Chantu CPN Asiaram Chung in UFC flyweight world champion Masabik mi Tombia do Atiel Du Zong Si Tia CNF CNA ni Kanlak Joshua Vani Azwam Nak Atay Makna alung thin putli at sung kha sung I dot nak zon ruat nak angay mi hi minaw vierte ni ichon oklak takpak asi apay lay lam thun zong tay nga akmuchin ng mang mi sa shampoo se tia Chien National Phone CNF ni ang lompi na zatan in swami ang lang der Chibantuk Chiang India Mizoram Chief Minister Pula do mazong ni UFC flyweight World Champion Simi Chimino UFC fighter Salaizo Swavani Atubantuk in Tayna Apu Mitsung Mizoram ni Pini Lampi ko Alang Mailay Alang Pozong Tayna Apu Chimino ni sa Shampoo Sitia Alungwat na Tawagtarve Falampeng Hundmi Kadok na Fag SSPC Ralka Team ni Antam Rikodar pongkam helicopter hail Chiram Falampeng Sung Hunmi Ralam Xiaomi SSPC Ralka Pole Chushan Tai Pokam Hagar Kadaw na Pezul in Afag SSPC Ralka Play in Atimi Le Yampa Dormi Antam Ngaisa SSPC ni Wanchwal Vanlong in Bompol and Kakling Mangkong World Chungmi Ral Mai Tonglak Nakshampi ni Lungmali Posa and Shim December ni Seri Zing in December ni Ria Zinglei Thawngchimnak Pashat Yang Shong Falan Poti Lap Tanding in Arakai Choma ni SSPC Ral Kapole Chushan Tai Pokam Hagar Falan Peng Chung Hinhi Pezul in Kado na Fa SSPC Ral Gapni Control Balong in Bompol and Chaklan Mangtin Rikodar Kopi Zong Helicopter Pakatni at Bilang Mangtia Kantay Lalpai Tola Machampi Pakatni Sun Falampeng Sung Hunhi Pizul in Kado na Afag Wibala Kopi in Arakai ni SSPC Ral Gapole Tangin Lay in Arakai ni SSPC Ral Gapolchu Siyam Trakukom ni Pezul in Kankanasa Kunpi Kadok na Fahi Si Kadaw na kahin SSPC Ralkaplay Atimi Le Yampa Dormi Tamay sa Control Balong in Bomantak Silang Mangi Aharmay Kaw Kadaw na kasun Boy Patong in Kanmalay Kantin Tia Lungmali po sa Atshim Tangin Kwa in Falan Kopilay Arakay mi SSPC Ralka Polsu, Chimbrada Butching Tau CNDF Ralka, Bulgate ni Anunnak Falampeng, Wolkwa and Pansang Webala Kopi in Arakai ni SSPC Ralka Polsu, Falampeng Sumshan Popongkan and Panbet Sanpia,
ral mai tholak na shampi sin in kan thai zo pathar kwan ni pakhat song ni Zinglei Thawngchimnak lam tafa shonga khan recordar copy tio khomoi pongkam a helicopter pakhat a hilang mang chu helicopter chu Mizoram lei in arak chuang mi alo ngai I India helicopter mo asi SSPC Ralph helicopter ba CT2 chu kaphal khori lo azuan ning sangai I cha sangai chung a hil tia lungli posa chimbe chimram falam pen chung a bezul in ka na afak I SSPC Ralgat lay in athimi li hliamma tuami antamngai cha a December misery nikhat chunglonga khan SSPC Ralgat ni 112 ban long in Bomsom sari shong an thak tia tual chungmi li ral hmai thonglak nak shampi sin in kan thai CDF Thantlang Fimchon nak zung ni zungren tuan tu nu pakhat an her Chinram Thantlang Pengchunga Shambun in Wadok Khennaga Bitakte in Achol Changchua Ma Mi Chinram Chawza Chungtal CDF Thantlang Fimchon nak zung ni Rentuan tu nu pakhat an her kong CDF Thantlang Department of Education ni December ni riata an than Thantlang Peng Council CDF Thantlang Department of Education Office a Steph nu pakhat kan her soknak form chu Department of Education area zongchiao a lakho aselai thonghi kulanga December ni somthum tiang sokho aselai tia CDF Thantlang Department of Education ni anlang der chupian a aralai mi thonghi kul ruk January ni kwa khin humpak iton in Tomberwa na ngay city lai tia CDF Thantlang Department of Education ni an thanmi a an lang der Patiara tuan mi chinpa pakhat SSPC ni an tlai I Ralkap training siang in a an kuat Yanggong ram chan yanggong kopi a Patiara tuan mi chinpa seya pawmual len chu SSPC Ralkap ni an tlai I Ralkap training siang in a an kuat kong achung khang sin in thei si Myanmar AG chat yanggong a pathiang rian atuan I pathiang rian tuan tu si na kat atlai mi seya pawmual lian kumpule kumthum chu alwan chia November ni som thum zana khan yanggong khopi pasu tan moto dinna hun in atin leo a atlaw I achung kha ni an pe tlai khoti lo chunu a December ni riat Zinglei Thawngchimnak panga shonga khan phone in achung khar achunna I yanggong khopi yuzana le saudagong ramri I a ummi ting chang lamtunnak a ralkap training guiding in kuat aton kong achimna dia thai si thai atong mi seya pawmual liam ni chun kallo okchalo asi cha a kakal hi asi yeni khopi kaphan thongpal a ralkap training thokasi changlai lungra theituk chun rak unha u manfapa kadam kau kachung le nandi lak in kan ngai tutna thacham nak tu in kani bom chial na lai tia chungkhar achan na kong seya pawmual lian I awulu ni ama pumpa Facebook chapai a atarlang pathiang rian atuan mi sei a pawmual lian chu yeni khopi I aumi SSPC Ralkap training kainak siang in pakhat a puat atong I atlaw ni thok in achung khar ang lungri athek ngai cha a mizapi ni thachamnak in rakan bom chanchiao u tia achung khar ni ama pumpa Facebook chapai a bomban healthy asi tia kan thai Malaysia a Myanmar mi zaruk lim tar in ramdang mi zaria somni lim tlai antong chan Malaysia ram singnanggo ram kul sarayang a pungning lo in Malaysia a alut mi Myanmar ram ni zaruk wisari tar in ramdang mi zaria somni thung tlai than ha kong Malaysia thongjak nak ni inthan December ni vuk za Thawngchimnak parishonga kham Malaysia Immigration Zone Royal Malaysia Police Malaysia Ralkap le Registration Department fon ni ramdang mi minung thongkhal zalek heruk chu chakhat nak antu ana I
tu chung a ngei a her mi chatlap ti comment camping te in a ngei lo mi nung zare so mi thum an tlai na tia thai si thaya tong mi ramdang mi na chu pa zariat pariat le nu som thum nga ti in an di lak fon mi nung zare so mi thum an si Myanmar ram mi pa zaruk lai sari le nu som thum Nepal ram mi zale panhi Bangladesh ram mi som sari kwa Indonesia ram mi pa panhai nga le nu panga India ram mi pasha le Rithai sirwang a dual chumi patni song anital Hi operation chu Sinagor ramkul security committee MKM ni Antorel i ramkul MKN Charmin Zong Asimi Singlangor Meteri Besar Shrenak in Ankalpi mi Asitia Malaysia Thawngchimnak ni Amthan mi a Langter Chupin a Alontia November Puchunglonga Khan Chin mi Zale Somi Liangtal in Myanmar ram mi Zaruk Somkwa Thum Tlai Anton Kong Malaysia Myanmar Association MMA in Tuambao Ngay Tu Salayong Mangni Lungmali Posa Achim Magandang SSPC ni Roman Hak I, sungkakot ko sa minong patung anti, kasari hak sa papakatlong ahim, patsyung ramkul pagandang, longking kokom, malang kwa SSPC ragab ni Juan Patni in Roman Hak wang sungkakot ko sa dolsyong patung anun na aliam I, kasari syong asimi hak sa papakatlong ahim kong, Hakan Peng Thonglak na Shampi ni Anshim. December ni Selvi Zan Sunya Lam Pashale Songa Songa Khan. Hakan Peng Malang Kwa I a Ummi Uzolung U In A. Kwakni Karuka Daw na Paumlaw na In. SSPC Ralgap ni John Padni In Boman Tlakruang A. Chungkar Kutkusa Minong Patun Bakati A Anun na Aliam I. Kasari Long Asari Mi Aksipa Pakatlong. Yam hator lo in ahim dia kay si Subantuk tiam in December ni Seri Zan Swimir Lam Pwede Shonga Kan Pakan Peng Imya Taya Kokon I Avumi Miao Pyu Kumpisian in A Asas PC Ral Abni John in Bomin Kaksa A in Pakat Aro I Tol Swimi Pakat ni Yam ha Tuar Tia Pakan Peng Tunglam Nak Shampini Chun Anshim Pakan Pensua hin SSPC Ralkapol ni John Le, Sherman Paul in Tual Chumi na Unakun A, Tim Chia Mante in Kadaw na Puntualang Mangruang A, Tual Chumi Zakashwang Angun na William Sang I, Minung Zatum Liang ni Kliampam Tuar Tia Thai Si. PRA Magoy ni SSPC Ralkapatum Antlay na, Adang Palizong PRA Magoy Sin A Hami Up. Maguyaram chan nga pipeng, ngay ikan li ang badan lampi sum kada umaga, tuwad sum siyang fight po PRA maguy ni SSPC Ralga Patung ang kainakong li, adang SSPC Ralga Palisong ang sin anifon kong People Revolution Alliance maguy ni December ni Sarizan Tatan ang swak nga pipeng ngay ikan li ang badan lampi sum kada umaga azam ni SSPC Ralgapat Hunsu, PRA Magoy ni Kantlay na, tutsong minung patnihi, kalaya zagi songkwa nga in azami NCE, adang pakadhi division sumrukrukut tang taya wadi shambun kalaya songtun nga battalion in azami NC, andi lakhin sham in, SSPC Ralgaka lutarutong ni Ansinha, Ato bentuk in kantlay mi na SSPC Ralka Patumsu, Ralka Punghe Aklang Ninte in, Pate in Genzok Kanha I Gansham Ha Tia, PRA Magwe ni ang lakter, Chupin ang badan lampisong I ummi, Simping Kupong SSPC Ralka ni, Tuan Bao Antik ni Riana Tuan Mami, Lance Corporal Paklatal in SSPC Ralka Palitsu, MA1 Zunkat, MA2 Zunkat, MA3 Zuntile, Shamnam Dangpol He, PRA Magwesin Pitay na Antua I, Mizapi Sin Anifon, Andilakhin SSPC Ralkat ni Insumi,
Rakhai Rampul Dua Pen Shambun Khamaya Zanga Somruk Thum Battalion Tang A Ummi Senha I Sham Sham in SSPC Ralgap A Utaratong Mi and Sivetia People Revolution Alliance Maguini and Tanmi A Lakder Momay peng a SSPC ni boman thak I ngak sia le naw poi mi dal in tol chung mi pakwa an thi kachiram kul khia I le tang ti phunha ni an hum hak mi chiaram kul chak le momay peng mi song khwa a SSPC ral kap ni chung le in boman thak I tol chung mi pakwa an nun na aliam kong tol chung mi ni December ni riata an chim December ni ruk Zinglei Thawngchimnak pakwa shonga khan mi songkhwa I a ummi choyada na chiti dorpong a SSPC ralkap ni chunglei in boman thak I ngakchia le na poilio mi tal in twal chung mi pakwa annun nak aliam tia thai si ngakchia pani le na poilio mi nu pakhatal in sol nak ngai lo twal chung mi pakwa annun nak aliam Lunak liam mi ngakchia pahnih hna chu an ril zawng a chuak di chun nu pakhat zawng a tai chung lawng kan hmu I a tai tang chu ti ni a fen lunak liam mi hna ruak chu kan vui chang hna chu pen a hliam hna tur mi zawng an tam ngai tia tual chung mi pakhat ni hreipi me news agency phosa a chim Gaung ral kap tian ali ni an hung hak mi Momay khopi chu taluk toral nak in SSPC ral kap ni anung hak chan nu a kaching ral kap khian I li tang thi phunha ni anung hak mi momay peng chung a SSPC ral kap ni avoid khat nak boman thak hi a si tia thol chung mi ni chun an chim atu chu SSPC ral kap ni mogo momay lampi anung hak than chang I momay chun nge lampi chung I a ummi maji ping khotiang an phan chang chun mo mai mabeng lampi tu chu kachungal kap khia I le tangthi phunha ni anhum pha khori kau tia shepi me news agency post ni alang tarmi in thai si He kong pin lao ramri ka daw na ka ralboy pakhatal in SSPC Papua an TE minung panhi an tlai na siyam nam tam ngai song an lak Siaram ko thang lay pe kong peng li pin lak peng ramri a ka daw na fak I ralboy pakhatal in SSPC ral ka Papua an TPin a minung panhi an tlai na I siyam nam tam ngai song to chung siyam tlai punha ni an lak chi ko kong Dẫu khăn mà thông lạc nạc champi ni December ni rieta in shim December ni rupa khan pe phung pen li pin lang pen bang ri I a ni kwa pol su SSPC wal ka pe an putang PNO PT chu fon tha zang tam ngai in an lu no ha cha a Tuwa chung shem kai tang ti phun ha ni an ka ha chu ka dau na ka chun Palboy pakhatal in SSPC wal ka ple an kut tang PNO P2 Sipakua an TE minung padhi zong tuwa chung shem kai tang ti phun ha ni an tlai kur pa tia thai si chupin a SSPC wal ka ple an kut tang PNO P2 Sipol sin in RPG zun khatle machine gun zun khatal in shamnam tam ngai song to chung shem kai tang ti punha ni an lak chi kho atu bantuk in ralam sial mi SSPC ral ka ple an kut tang PNO P2 sipol ni in labor ram thang lai I a ummi in ta sial le pa ummi pun min nau an hu mi na pau ral ka tlak ding a sham sham in an tlai na tia Siaram thong lang nak shampi le daw khan nak thong lang nak shampi ni chum an shim Ye peng SSPC ral kap kutang P2 sipol lu no in an ka na I minung pali an thi moram ko ye peng ayu tang khwa I a ummi SSPC ral kap kutang P2 sipol chu Thwa chung shem tlai ye balu shem tlai phu ni lu no in an ka na cha a minung pali an thi I Piuso tishrei tu le u ni hliam hma fa ngai in atuar kong hebalu shem tlai phu ni December ni riata an than December ni seri Zinglei Thawngchimnak hai kha shong a SSPC ral ka phutang P2 sipol ni ongpunan khwarnak
ye peng ayu tang khwa zung le pi tu si shroi tu ling u a nak mun chu to chung shem tai phu ye balu shem tai phu ni voi khat ka a lu tho in an ka chu ka dau na ka chun SSPC ral ka phutlang pi tu si pali phun rial a an thi I pi tu si shroi tu ling u ni hliam ha fa ngai in atuar tia ye balu shem tai phu ni an lang ter avoi ni na kan ka na asi Aluan chia November kula thum zonga khan SSPC ral ka phutlang pyu so thi shrei tu ling u aum nak manchu hebalu shem lai phu ni avoi khatna kan raka chang I pyu so thi chung tal tam ngai ni hliam ma an rak tuar tia hebalu shem lai phu ni an than mi a an lang tar chi Lomali post thazang akan pe I kan thong chim ai tu nandi nak chunga kan e lom tuk shan thai Zinglei thong pan thar hi kan I tong chan ha lai